sam mislila. Znam, ali već kad dolazi da njih nosi pa... Da smo zajedno i nazad. Ja iskušam tako, djeca ne dođu, ne kuvaju, onda ja sebi samo supice i sosa i onda su zima, zebe. Ja nisam na meni televiziju, nije bilo upaljene noge. Dobro, ja moram paljati. A rekla si scena kako mi Pavla rekla da mogla bi se veljevalo kupo, čemu stava mi pošeljivam do toga koje imati kao scena. I stani kod mora. A sad mi rekla ova scena došla u nedelju da ništa, a ostavila znam. Četvrto, prva kuća. A ja se onda tamo pozadila. Sila što mi križi vađe na talu, ja se stani tu, u levom, tamo valjda ne ide. Znaš šta, tako ja isto s vremenu vreme, ili staneš ovdje, pa uvek tu moje mjesto, A moj Vlado sluša. Neke godine kad su raspredavali, on nisam ja ni znala. Niger. Jer ona je bila za sebe. A Vlado je zvao, Vlado je zvao i kaže dođu. Dobro što
28 hiljada. Mi smo htjeli, Ja nisam ni znala, neka mi je dao ono, šta je ovo? Ja sam već ti više nikog boja. kad je umrla ona Hanja Hrobišova što sad se na njenu stolku, a ja išla iz sela, a sila pokojna i kaže, ko tu umar? Ja kažem Hanja Hrobišova. Ja reku, tamo neku teraz ja i mati stavam do stolka, reku, tako kupi me. Pa sad će se na mene, pa ću ja. A mi u crkvu nismo bili kad smo izjavljivali, kad se kupevalo i ona kupila, onda se ovi je kriv kad nismo otišli. Tako mi je rekao. Razišlo se nešto zbog te meni. A nju nisam vidjela. Znam, ali uvek ono popa poliče. Stari brat. Dobro. On živi. Janko, najstariji.
Wow.
Aha, zakończymy. Ja się tak czuję. Думала sam, że to odkryjemy, nie ważne. Evo, izvini sad. Tvoje paške, dobro? Hristos Voskres. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Тільки по шарочку ще раз поступ. Я буду. А цігні до руку. Hej, tak. Та етак. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Voistina Voskres. Tak.
ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Мила, що я розплакала. Випадка. Так ви зотришся. Все. Дуже вона самого. А бажина не було. Була друга. Закрию. To wszystko czudno, a zapamiętają.
I onda idemo, jel? Da. Onda to. Ideš polako. Da. A, Hristos voskrese iz mŕtvych,
Господнje na vas, to blagodatiju čelovikoljubijem se i da i prisno i vo viki vikov. Hristos vaskrese iz mrtvih, smrtju smrt poprav, isušimo robi života daroval. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Vladiko blagoslovi. Hristos vaskrese iz mrtvih, smrtju smrt popravi, isušimo robi života darovavi. Istini Bog naš, molitva i prečistija svojeja matere, svjatih slavnih i всехвальних apostol, prepodobnih i bohonosnih otec naših, i živo svjetih otca našего Joana Zlatoustva, arhijepiskopa Konstantina Hrada, i vsi svjetih pomiluje i spase nas, jako blagi čeloviko ljube. Hristos voskres! Hristos voskres! Hristos voskres! Hristos voskrese iz mrtvih, smrtiju smrt poprav, isušimo robi Čekam. Pa evo,
Samo delo za jedan, dva dana ovdje, pa se ovdje Soboma sam Milan vozi i Biljanu i tu, pa ćemo se na godinu. Ja sam mislila, Znam, ali već kad dolazi da njih nosi pa onda... smo zajedno i nazad. Imala sam uzore. Ali ja znam. Sve si roki. Ja isto tako, djeca ne dođu, ne kuvaju, onda ja sebi samo supice i sosa i onda su zima, zebe. Ja nisam na meni televiziju, nije bila upaljena Ja sam stavljala liceninsko, a rekla si scena kako mi Pavla rekla da mogla bi se već solo kupo, čemu stavam, što je bilo bukalo koje ima I stani kod mora. a sad mi rekla ova scena došla u nedelju da niču, a Moje sad ostavila znam. Četvrto, Da. prva kuća. A ja se onda tamo pozadila. Sila je križi vađe na talu, kaže stani tu, u levom, tamo valjda ne ide. Znaš šta, tako ja isto s vremena na vreme, ili staneš ovdje, pa uvek tu moja mjesto, tu moja mjesto. A moj Vlado sluša. Neke godine kad su raspredavali, on nisam ja ni znala. Ni Gerku. Jer ona je bila
28 kila dobila. Mi smo htjeli, Ja nisam ni znala, neka mi je dao ono, šta je ovo? Ja sam već ti više nikog boja. kad je umrla ona Hanja Hrobišova što sad se na njenu stolku, a ja išla iz sela, a sila pokojna i kaže, ko tu umara? Ja kažem Hanja Hrobišova. Ja reku, taman reku teraz ja i mati stavam do stolka, reku tako kupime. Pa sad će se na mene, pa ću ja. A mi u crkvu nismo bili kad smo izavljivali, kad se kupevalo i ona kupila, onda se ovi je kriv kad nismo otišli. Tako mi je rekao. Razišla se nešto, Bog te ne A nju nisam vidjela. ali uvek bilo kopa poliča. Stari brat. Dobro. On živi. Janko, najstariji.
Da ja ne znam da stavim. Svjatim Duhom, i mi Hristo i voliki vikov. Šta si rekla? Šta je rekla? Vidu to. Ja rekla. Moja može samo malo. Šmercu Isusa Hrista, našого Gospoda, najše udali od grijeh živi, každe da se ispod djavolske i šitske privicenja, že bi nje stali. Imena Otca i Sina i Svjatoga Duha. Blagosloviše i šmercu ješitska, da poživa zo škropenjom te i švecenej vodi. Imena Otca i Sina i Svjatoga Duha. Ага, закончили. Я ж прибжу. Думала sam že da otkrijem, ali ne važno. Evo, izvini sad. Tvoji paški, dobro?
Hristos Voskres. Tak. Syna Prebožaho Ducha. Hristos Voskres. U ime Otca i Syna i Святого Духа. Аминь. Hristos Voskres. No. U ime Otca i Syna i Святого Духа. Аминь. Hristos Voskres. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Тут по шарочку ще раз поступу. Я буду. А цвігні, да. Цвігні дару. Hej, tak. Та етак. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Воістина Добре. Tak. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Mila što je to plakala. Ali vatra. Tako zotrešce. A baš žena je. Ova druga. To je všetko čudno a zapamätajú oni. Više vetra. Narod izašao. Tereza Picado, Marica.
I onda idemo, jel? Ideš polako. Ne diraj mu to mi. Hristos voskrese iz mŕtvych, smrť
Господнє на вас, то благодатію чоловіколюбієм, всегда нині прісно і во віки віков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, присущий гробе живот даровал. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыко, благослови. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправи, сущий во гробі живот дароваві. Істинний Бог наш, молит найпречистія своєї Матері, святих славних і всехпальних апостол, преподобних і богоносних отець наших, і живо святих отця нашого Йоанна Златоустого архієпископа Константина Града, і всіх святих помилує і спасе нас, яко благий чоловіколюбець. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, і сущий во гробі Thank you.
način